Kasado lalaking pamag-aaral king kolehyo, reng 8 inmates keti king siyudad San Fernando. Pakibaluan tayo iti, kang Patricia Mamangon. 8 persons deprived of liberty o PDL ibat king San Fernando District Jail ing opisyal ng maka-enroll king kolehiyo lalam ning City College of San Fernando, Pampanga o CCSFP. Renga manuang PDL kabibilangan laning 7 lalaki at 7 nga babae ang maka-enroll na kareng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Partiyay tining Project Akbay, meto nga inisyatiba ning lokal na gobyerno ning San Fernando king pamanimuna ng Mayor Vilma Caluwag kasan metong ing Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Bilang suporta, dininan lareng PDL learning tablets sa agamit king karelang klase. Agpangkang CCSFP President Attorney Gloria Banyas kapag nasaning programa ing tanggalan ing stigma at dinan lang pag-asa rin pakasukol. Agpang naman kang Jail Warden Chief Inspector Lord Montero umpisay iti ning panibayong bie nung nukarin ing edukasyon ing susi king tune rehabilitasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.